Tugasmu cerik, nilo di mana diambung, di subak belik, kau muda balik di mana arti, ngebencong sujati, ye bencongin main, beli langsung berganti, tugasmu cerik, beli mangan tosan, supaya janji ketemu di jalan, umat dine beli kursing maning, kaliwat kalah leraman hati, yang kena-kena Kamboja dini, Kamboja, kambing bocok jaran. Wah, uji jaran tuh. Jaran, jaran kan lumrah kok. Pantun. Ada pantun nih gini. Buah semangka, buah kedondong. Artinya nggak nyangka ada bencong. Cingawang. Senja bencong. Ini apa nih? Senja bencong. Ikan lele di dagang lalapan. Apa? 7.000 sih. Udah 7.000. 10.000. Halo. Hai cewek. Hai cowok. Hai cowok. Cepok lembut cenah. Hai cowok. Tadi cewek kan. Hai cowok. Betul nih. Hai cewek. Hai cowok. Kalau kamu jadi rembulan, ya, aku akan jadi bintang-bintang. Oh gitu. Kalau kamu jadi bunga, Iya, aku akan jadi kumbang. iya, silahkan. Kalau kamu jatuh ke jurang, Iya. aku akan berkata, Ya, apa? Amor yang asin dia. Aya, atuh kareng. Weh, atuh kareng. Adi astung karo. Apa benernya? Hah? Sautin engken dumugi nyujur sunyo loko. Astung karo. Sing gitu nek. Ini agak bodohan jeneng nih. Anu cek. Ani dong harus jeke. Anu nih. Anu ais. Hai, Dek. Hai. Sabosin namun Bisa kan? Amdong nasi ya. Dola Cinigal jani ucap pas gitu sama Cidini. Ipinta tawaran desa. Akika Ada apa saja ini? Lekas untuk pewo. Mai satu frekuensi ya dua. Nyasek cerai. Nyikut. Tong-tang-tong-teng nongang neng pul. Apa ini? Jangan kamu petantang-petenteng saya tahu kamu jegek lebihan bubur. Tong-tang-tong-teng nongang neng tik. Apa ini? Jangan kamu petantang-petenteng saya tahu kamu barang kamu mekat. Tong-tang-tong-teng nongang neng burgir sweng. Artinya Makamel. Dah sing ubah Makamel. Sing irang ubah. Hai. Nongang neng nong. Apa ini? Nongang nong. Jauh. Weh, gede mata gede dong. Weh. Nongang nong. Adi nongang nong. Pantun. Bisa? Hai, wayang kencana. Ada tahu wayang kecano. Kencani ada. Oh, kencane. Bener. Hai, nyoman Sulendro. Kemudian ada nanang tak sama Cidini. Hah? Jangan nanang. Nah, ngoyong nego. Weh, Cini ada nanang cang sama Cidini.
Sulendro. Jangan banyak omong kamu. Anak Isak Prajit. Apaan saya? Jangan tuh mikir jangan. Saya mau tuh nih. Saya mau Apa mau dilecet gitu. Ada cewek. Ada cewek. Gendeng. Halo. Masa kini nang rayu cewek? Engke bukan deh. Gendeng. Terserah kamu. Ih. Satu sesuatu yang dalam pada si pemilu bencong. Nah, Ini pada ide sok deh. Adi cocokannya dari bencong. Nah, lo gitu bidang. Ngaran sadar. Sudah. Ngaran sadar. Kau cikgu mau masuk. Rayu. Aneh benar, aneh rayu. Ini nih malu nih. Bayang dong. Jangan petang. Bab. Nak orang beli aja bapak caca kan kok. Aduh. Jangan bilang. Tuh, gak tuh. Tante, oke. Bisa lu manis banget ya. Sing itu. Coroni, Gendeng. Tugas nu cere Nilo di mana di ngambung Di subakale Kau udah balik di maning Yen mula jodoh Tuh sing lakar hijau Tresnane dekat Tuh sing orang-orang Tuawan tak adi Ne sayangin bali Yen adi menggadi Pasti beli mati Tugas nu cere Sudah kene Di subakale Kau udah tadi bencong Yen ulo bencong Tusing lakar hijau Bencong yang bergerak Tusing orang-orang Tuawan tak adi Ne bencong sujati Yen bencongin main Beli langsung magadi Tugas lu cari bencong. Ini orang bencong. Ngawak tuh orang bencong jadi ke bencong. Apa? Hanya bencong tuh. Kau bilang kamu ya? Ada mantanku ya? Siapa? Dibilang jadi karo? Nyet Hah? Ini? Dengan baju. Oh beli biro tak beli karo. Karo itu kan anu bisa siap tuh. Apa karo? Si kari itu kari ketemu di jalan. Bini bali mangan tosan Supaya janji ketemu di jalan Umah dine bali kusik maning Kaliwat kalai leraman adine Bali Ini mah gendeng apa mau harga sari? Beli yang kena-kena rasanya ketemu di jalan bebas diragaman berjamanan tidak ada beli bermarai kali yang kena beli kita masih tadi di kena dia
Ciri pura ayah nenek lu. Ladani katoke. Awas cina. Pegat jangan spasi. Saya mah belanja katoke. Ketoko. Emangnya nih? Hah? Ih. Kita tawara besok. Curi nu ka sebudan ku kasih. Lu nasugra titian. Jero anak lanang sareng tetep lu. Ayo. Gek aneh aja dah tua. Kak. Weh, kak. Kak. Wow. Apa wow cek? Kak orang. Si Boce. Ini ngawak. Apa? Berarti AA. Sen AA. Yen to AA, ne II, kamu kan EE. Nih jadi bak. Kan bos ini wadan teling. Don yang ngabogong ngabot rompong. Aduh itu. Hah? Dia caranya ngabot rompong ya gong. Nah, nih buat nih. Lu nasugra pedaging nawagan titi.